George Natembeya uria ugukorwo akirugamirira kaunti 14 cia Rift Valley augite ni akurutithania wira na kaunti komicina mweru wa Narok uria wirigirire gukorwo ari Samuel Kimiti niguo kugacirithia mathomo ma ciana cia Narok makiria muno ciana cia airitu iria igumagirwo ni unduire. Oho niongereire kuga ati ona thengia wa ihiko cia ciana nini kunyihanyiha ni ehotorete gutigirira ciiko ici ni ciahuka kaimana. Ile tunataka ni consistency, ku maintain the same tempo kwamba watu wajue kufanya mambo mengine, sio mambo mazuri kwanza, pili pia ni kinyume cha sheria, na wale ambao wanafanya hivyo watakamatwa na wapelekwa kotini. Ili tupatie watoto wetu nafasi ya kuweka ile foundation mzuri ya maisha yao ya baadaye. Akioneka gwikirira hinya ndeto igie ugitiri, Natembeya ne ugite ni marikitie kuona mishinga 100 kuma icigo cia Transmara iria ikoretwo ikihuthirwo gutumura ngwe na nimeguthie na mbere kuiga ugitiri muiganu kuri ya Kenya. Hali ya security ilikuwa mbaya kabisa. Watu walikuwa wanauana, wizi ilikuwa nyingi. Lakini tuliambia watu waregeshe bunduki. Watu waregesha bunduki bila kutumia force. Walicooperate na wakaleta bunduki. Tukapata bunduki over 100. Na hari kuri handu aria mahutitio ni waki wa reri ya SGR, Natembeya ni akumithite ciiko cia aikari aria mambatiritie thogora wa indo ciao iria ihutitio ni waki uyu. Muoroto wao munene ari kwamukira marihi ma iguru kuma kuri thirikari, akiuga matigwetikira ciiko ta icio. Handu-ini ha Kameme TV, riakwa ni Muthoni wa Wajaa.